Prvo ću vam pročitati biografije nekih slavnih generala. Živojin Mišić, čovjek koji je došao do čina vojvode tako što je išao redovnim vojnim putem, prezirao je neodlučnost i njegov najpoznatiji citat: "Ko smije, taj može. Ko ne zna za strah, taj ide naprijed." James Mattis, Marinski korpus Sjedinjenih Američkih Država. Njegov najpoznatiji citat: "Nema ničeg važnijeg od discipline. Ako izgubite disciplinu, izgubili ste vojsku, a onda ste izgubili i državu." Jicak Rabin. Njegov najpoznatiji citat: "Vojnik prati oficira jer vjeruje u njegovo znanje, a ne samo u njegove epolete. Čin bez iskustva je samo komad metala na ramenu." Lav Kornilov, Ruska carska vojska. Njegov najpoznatiji citat: "Ruska vojska treba da bude vojska vojnika, a ne politička igračka. Oficir koji ne poznaje miris baruta ne može voditi ljude." Svi oni su imali završene vojne škole. A sada moje pitanje koje ni sam ne mogu da vjerujem. Sergej Šojgu ima završen građevinski fakultet, nosilac je zvanja Heroj Ruske federacije, a nije služio vojni rok. Možete provjeriti, ali kako je onda uspio da dođe do čina generala?